Ćao! Ovo je Tehno Svet i danas raspakujemo jednu zanimljivu stvarčicu koju sam sebi naručio. Evo, pošta je sve odradila već svoje. Kao što zna, vidite kako oni prepakuju meni pošiljku. Izlepe sve, u stvari to je carina radi. Ali naše proizvode iz kompanije Xiaomi su uvijek lepo zapakovani. A onda iz prodavnice GearBest ja dobijem u originalnim pakovanjima. Ovako, danas na testu imamo opet jedan proizvodić iz kompanije Xiaomi, kineski proizvođač, kineski Apple, tako ga neki ga tako zovu. Ovo je Bluetooth kontroler za joystick. Lep joystick, lepa plastika. Već su sve poskidali, ili ovo je bilo na njemu nalepljeno pa su onda kao to uzeli, skinuli ovi iz pošte. Verovatno je to bilo ovako nekako stavljeno. Dobijemo joystick, lagan, lep. Kutija, u kutiji imamo zaštitu da ne bi se oštetilo ništa. Ovdje ovi dugmići, dobijemo nešto na kineskom, kao kako se upravlja to. Dobro. To nam ne treba jer ne razumijem kineski. Joystick, dobijemo dve baterije, Mitsubishi i vidimo da li imamo ište unutra. Možda još nešto. Nema ništa, prazna kutija. To je to. Znači, imamo joystičić. Ovdje su bacaju baterije. Kvalitet izrade je jako dobar. To mi se dopada. Sad ću otići da ga probam na svom TV Mi Boxu, a poslije ću da probam na kompjuteru igrajući Mortal Kombat. Pa ću da kažem svoje utiske koje za sad mi onako lijep je, baš lepo leže u rukama. Dugmići su nekako gumizirane, nemaju lufta nikakvog, znači apsolutno nikakvog lufta. Jako lepo idu po cijelom krugu. XYAB, znači kao Xbox kontroler, sve se lepo pritiska. Ovo je neka kao mat boja. R2, L2, L1, R1 kontrol dugmići. Mi logo, menju, nazad, to je to. Znači dve baterije AA. Kad ga isprobam, kažem svoje mišljenje. Za sad mi se dopada kao što je sve što kupimo od njih. Uvijek jako dobre kvalitetne izrade, nikakvih ničega nema što bi mi zasmetalo inače. To je to, drugari. Vidimo se kasnije. Još više gledajte moj kanal, imat će više različitih pregleda, pratite ga, potpisujte se na njega, prijavljujte se. To je to. Ćao!